Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silal mun sangi Election Commission of India in Mizoram Assembly in thlan vote chiar hun tura ruat December ni thum pathian ni chu December ni li tho chan nia ason Central Women's Jail Aizawl atanga tlan chuak mei che pathum te ngor taka zon mek an ni Sarkar lai puichuan Parliament hlasik thut khoma House pani te mumal taka kalpui ni theina nimin khan all party meeting akau Mizoram Legislative Assembly in thlan vote chiar hun chungchanga Election Commission of India chuan nizan khan thu chua siamin vote chiar ni tura ni thum December sang ni somni pathum pathian ni arwat chu atuk nili tho chan nia son ani thua soi thu chua chuan Election Commission of India chuan vote chiar ni tura ro December ni thum pathian ni chu Mizoram mi puite tan ni poimo bi kan awanga son turangen na adona wangin atuk December ni li tho chan nia ason ani thu asoi heti lai hian state danga in thlan le vote chiar chungchanga thu chua lo siam do te chu thlak danglam ani lauti asoi bok Mizoram Assembly in thlan vote chiar turin district shang anin peifel thokata vote hi naktip thochan ni jingdaria tatangin district tina postal ballot tatangin chiar tan ani anga dar card chan vetnuwa EVM chiar chunzom ani ang Aizawl election officer pulanun fela chong thu soidanin vote chiar ni atana in pwa chana chungor taka kalpui ni a medical duty turte porwat vekto anni ti soin Aizawl district B ka dokan shanga EVM za somthum panga omdona postal ballot po holtina darkar ni dokan pani thewa chiar ani don ti soin counting supervisor le assistant pakhat le micro observer te dokan tina anom don ti asoi Pulanun fela soidanin vote chiarna duty tur te hi an duty na tur mun shat theina final randomization zu December ni leasing dar nga shat the ani don ani Aizawl chuan mun thuma hol som pania vote chiar ani dona strong room po thataka ven him ani ti asoi bok Pulanun fela chuan Aizawl chunga bial ni zu round nia chiar zo ani don ani ati a adang zu round thuma zo felvek ani don ani ati har satna omlo chuan chu hnu dar khatatanga dar ni vela vote chiar zo thei anin be sei thu asoi bok district shanga po nimin khan training nung nein siaha a chuan bial ni duty turten vo in khan mo phorna theu in sha tharna hunan manga EVM abo tla te chiar dan tur hi practical azir tirna nei ho ngalani Longklai chuan district election officer Put Joseph H Laram Sanga chuan Longklai district a MLA in thada vote tla te chiar na tur mun counting center government Longklai college atlo ani Champhaya chuan DC le DO pu James Lerin chana chuan Mizoram Legislative Assembly in thlan pui sang ni somni pathuma akula tai thok tu office staff te thorim na le in pek na chu fakomati thu soin an chunga lom thu soya Champhai district a election process lo thling taka zo fel ni ngei theinan vote chiar ni ya po thanim ngai le uluk taka duty chunzom turin acha ani Kolasi Pachuan District Election Officer Pujon LT Sang chuan training a micro observer atana ruat te chu anmo phorna te thataka hlen chuak turin cha ani Khozola chuan district borsa puke la ro hlu chuan Khozol district chunga MJM member tele media mi te chu vote chiar tur chungchanga nimin khan in shilsha tharna nein counting day tan ven himna khautaka kalpui ni in strong room po thwa thuma ven ani ti asoya vote chiar turin counting supervisor somni counting assistant somni pani counting micro observer somni ruatan ni a political party tin te counting agent som panga theu an nei don ti asoi Central Women's Jail Aizawl atanga tlan chuak mei chia pathum te chumanan la nilawa ngor taka zon me kan ni IG prisons pu arle rem sanga soidanin tang tlan chuak te hi ni nga ni jing lama tlan chuak an ni a meichia pathum te hi ngor taka mun shanga zon me kan ni Police te soidanin tang tlan chuak te hi ni eng boy kumsom thum pathum churachan purle larwat sangi kumsom ni pariat Trump pui Aizawl baka lalchan moi kumsom li pani tui realte an ni a an tlan chhuana hian an puan sin le thomno dang te zom khomin hungna an lon liamani Ninga ni jingdar khatle dar ni inkara Central Women's Jail Aizawl atanga meiche pathum tlan chuak te hi police te soidanin an vai hian ruihlo kai hnoile ruihlo tol ruk awanga mante ania man lewat anni theinan an ma ni lo mu emo an omna chin sha chuan arang thei angbera zonuam outpost phone number 8794747295 a emo police station naibera report vat turin police ten thu chwa an siamani kumin hian jail tang
tam tak tlan chua kan oma hengzing engemaw za chuman le anla nilawa Mizoram mun shanga jail tang te tlan chua fo na chan hi jail din mun achiat lutuk wang le jail tang om theizat ai tam an tan chin wang nia soi ni a state chunga khap da dan ken ko ani awangin jail tang tam tak an om pha nia soi ani bok Aizawl tuipang National Highway 54 Kongzaw le thom that na kalpuina project chu Longtlai DC pu Joseph H Leram Sanga Hovin AOC veng le thingka inkara malakna te endik ani thingka le AOC veng inkara Kongzaw na kalpui tan to ni sia zo fel le silo awanga tuilak na chatlak le kongkhu awanga mipuin harsatna anto dante Deputy Commissioner nena khotlang shwai tu te chuan lo thlenin chakjok le sot jok malakna kalpui tur hian NHIDCL ho tu te social ngal an ni a DC chuan Christian te hun pui hnai to awangin khotlang ta na harsatna le boina thlen thei zonga malalo turin NHIDCL thok tu te chu acha hemi konga vil tu tur le atula pianga pui turin khotlang shwai tu te angen bogani kong endik na hian kong zau na atana ramin huam chin jang na dom dong to si na tho na tur te thuan op thei zonga la insa seng lo te chu arang lama insa seng tur a hriat tir ani a lung oi lo na la nei te chu an lung oi lo na kim chang thu nei tu te hena thlen tura hriat tir ani hehuna hian additional DC pu Abraham Beirazi khithi le sarkar mi poimo te ba ka NHIDCL General Manager Village Council le YLA shwai tu te antil bokani Kolosip District Chung National Highway 6 le 306 Land Owners Association member te chu nimin khan in mukhomin thei to pa an pol tan rwal zela compensation ma thei angbera anlak thei na na malak zel dan tur an rel hehuna hian Land Owners Association te chuan kongpui 4 lane siamna na sarkar le NHIDCL in anram alak sakman alak theilo chanber chu Environment Forest and Climate Change Department in harsatna asiam wangnia ansha thuan soya hewang hian thei to pa an pol member te an tanrwala compensation po ama thei angbera anlak theina na shwai tu ten ma anlak reng thu an soya an chanvo compensation an lak wat theina na atul dana zirin National Green Tribunal NGT a po kalzelan tum thu le High Court a po Public Interest Litigation PIL thelu an tum thu an soi bokani Kolosip District Legal Service Authority DLS se Aizawl Judicial District chuan poi khoina twar tu te jang na dom na Victims of Crime Compensation Pack chungchanga District Court Conference Hall Kolosip a thut khom ni ngani khanan buat sai he thut khoma hian kum sang ni som ni atanga sang ni som ni pathum chunga Kolosip DLS se noya crime compensation deal mi som ni panga te chungchanga i twani a deal na lut ke somni panga zinga ke somni pathum chu crime compensation pack turarem ti ani a case pani ero chu langai to thatle atan da ri ani Kolosip District a crime compensation deal tu ti zinga hian pong swal tok no pangkum tling lo tamberin abak chu puitling rom tuile lo pong swal tok le twal thana twar tu te anni The Mizoram Victim of Crime Compensation Scheme sangni som pakhat noya hian ko ta thu boilu ta poi khoina twar tu le harsan tok an twarna awanga jang na dom na pek tur te chungchang thu ngai twa chinani a athu boi zirin jang na dom na pek tur za thi he scheme noya hian bithlia thin ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Manipura IG le DIG rank police officer te chu thole ni November ni som thuma Punjab National Bank of Ukhrul branch roktu te man tura tir anni nimin tlai khan PNB Ukhrul branch chang hian chengwai bel che som pariat le noi somriat panga chu mi swalral thuam king tu ti shat lo te chuan ruin hethil thlen nu hian Manipur police officer senior te po helai district a hian an tlan ngala tun thlengin chu ta chuan la omin mi swal zon na hian thokme gani Manipur chief minister chuan hethil thleng hin takina dem thu soin ruk ru te hi arang thei angbera man anni tur thu atiam bok Sarkar lai puchon parliament thlasik thut khoma house pani te mumal taka kalpui ani theina nimin khan all party meeting a ko Union Minister of Parliamentary Affairs Bharat Gochi chuan parliament in ni a political party shwai tu te komna anei don ni parliament thlasik thut khom hi December ni lia tan ani anga December ni somni pani thleng nei ani ang ni som pako chungin voi som panga thut tura thendar ani Chanchinthar puanti top mai na tlang pui Election Commission of India in Mizoram Assembly in Thlan vote char hun tur arwat December ni thum pathiani chu December ni li tho tan nia ason Central Women's Jail Aizawl tanga tlan chuak mei che pathum tengor taka zon me kan ni
Sarkar lai puchuan parliament thlasik thut khoma house pani te mumal taka kalpui ni theinan nimin khan all party meeting a ko chuti song chu Chanchinthar kan puan thei chu ani